Well, this is a truth of life. Jeti apunar life khub sundor koi choli thake na, be prepared for something worse. Life ketio smoothly ne jay. Aru enekwa dhoroner ghotona sei karone hoy that you learned something from that situation or experience. Jidore ami eta classor pra anti classoloi jaboloi porikha dibo lage, thik tenedore life to eta stageor pra antu stageor jaboloi ba maturity ahiboloi life yo amar porikha loy. Aru eibur hoise eti porikha, jibonor porikha. So ei porikhabur jeti apuni complete koribo ba par koribo pare, tetia sabo apuni aru olop matured hoi goi thake, aru life to buji pae, aru mentally grow koribo pare. So jimman life or problems kyo na hok, remember life to apuni bahut exam dile no, schoolot hok, collegeot hok, interviews hok, thik tenedore bhabibo je life yo apunar ta exam loi ase, aru tenedore apuni nijoke prepare koribo. 93.5 Red FM bajate raho.